mwitegereje amaguru uko ateye mwambwira ari ayihe nyamaswa? Wowe sha harya witwa nde? None se mwari we wakwitegereje amaso yanjye n'amazuru n'amatwi n'umunwa ukambwira izina ryanjye? Twarimo dusoma inkuru kuri interinete igira iti inyamaswa 10 za mbere ku isi zica abantu benshi. Iri ku rubuga rwa www.sciencefocus.com. None mwasanze ari ihe nyamaswa iri ku mwanya wa mbere? Twari tugeze ku mwanya wa 5 tumanuka. Reba iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere, mosquitoes. No way. What? Umubu. Imibu. Wica abantu 725 ku mwaka. Yes. Umubu wica abantu benshi. Ubinyujije mu gukwirakwiza indwara nka malaria. Ndahita njya kugura supanete. Umwanya wa kabiri uriho iki? Ku mwanya wa kabiri, humans. Abantu. Abantu turi babi. Abantu bica abandi 400 ku mwaka. Very dangerous. Ku mwanya wa gatatu, snakes. Ku mwanya wa kane, dogs. Imbwa. Toka wewe mbisire. Okay. Ngaho rero noneho ni mumbwire. Mwitegereje amaguru uko ateye mwambwira ari ayihe nyamaswa? Wowe sha harya witwa nde? None se mwari we wakwitegereje amaso yanjye n'amazuru n'amatwi n'umunwa ukambwira izina ryanjye?